nan dam na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin lai than na thong ni kum kulukum thum VauPi ni lai ria Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu Zanlei kan chimding mi thong pangtlang tar cheu khat na chu KBC ruanak pe tu Reverend Dr. Khalam Samson thlap yak ding in America chawzani an hal kani penga PDF ni SAC ra sang sakhan anlak ra sang pakul an thi pina paruk an tleina tanlina SAC ra sang officer panhi tel in pathum an ka na miam penga SAC ra sang ni Mi-35 helicopter in aka nuwa thazang an chap ti mi thongle thongpang dang nan raksalai kani penga PDF ni SAC ra sang sakhan anlak ra sang pakul an thi pina paruk an tleina sakai ramthen kani penga SAC ra sang thazang somthum tukni mun an khorna communication thor sakhan chu tol chung PDF ni an ka na cha a an sakhan zong an laktia NUG chawza in runven nak lai winchi zung ni alangtar VauPi ni lai sri jing swimilam pasari le somthum tuk in jing swimilam pariatyang jimma pim pengkom PDF battalion 1 ni an ka nu na a an lakhi asi SAC ra sang pakul rong an thi paruk tleikhi an sipin a meithal zun hlei rukle hriam thil tam ngai zong kan lak chi tia an langtar tanhlin a SAC ra sang officer panhi tel in pathum an ka na rangkun ramthen tanhlin peng sangchung no tri siang in pong a April ni hlei ria jing swimilam hlei khatluka SAC ra sang officer panhi tel in pathum an ka na i panhi an thi pakhat hliam atwar tia sangchung mini an chim ra sang pathum an ka mi na chunga van lei ral kap officer zong anitel tia kan thei thongfiang kan thei di ri lo kholu le chwa zong SAC ra sang ni an rek ngai ngai tia sangchung mi pakhat ni achim ka atong mi pathum chunga officer panhi chu amuna an thi chol i azul tu na pakhat tu chu hliam fak ngai atwar mi zai phuni da an ka na ti mi zong thei kho asiri lo tanlin penga atu bantuk in thil achang mi ruang a khwami tleikhi nak a kho cha a ralrin eher na kong khwami na ralrin pek nak thong an than tia kan thei miam penga SAC ra shani Mi-35 helicopter in aka nuwa thazang achap makwai ramthen miam peng machi kan khwa chu SAC ra shangni Mi-35 helicopter pakhat in aka nuwa thazang chap in khwa an lu no tia tol chungmi pi ni an langtar VauPi ni hlei ria jing swimilam hlei khatluka SAC ra shangni machi kan khwa chu helicopter pakhat in aka nuwa helicopter panhi in thazang achap thani khwa an kan lu no cha mi pi thin phang in kan tia achim chausi penga tilionak in ngakchia pali annun nak aliam mandale ramthen chausi peng counting khwa pong tiwa a ti alomi ngakchia minung pali chu ti an tlak cha annun nak aliam ti akhwa mini an chim April ni leisri Zanlei swimilam pathum tuka samung tiwa ti an khollewa an tlak hi asi hinha pali chu tiwa a ti khol an kalzong thei an selo an thi nu longa an ruak mu asi mitha nak zungle mi bom chan tu nani swimilam tlom pala an ruak an charman na tia khwami pakhat ne chim athi mi ngak chian ha hi kum leruk in kumkulakum khatkar an sina atu bantuk in April ni leisri ni thiam a mandale peng meithla khwa ti dil pakhata pa pakhat zong tia apam ve tia kan thei ngiang uwa cycle in arami pathum ho thailo shem tlai phuni meithalin an ka na pakhat anun nak aliam VauPi ni leisri a mandale ramthen ngiang u moto lampi a cycle in arami ngakchia pa pakhat le nu panhi na chu shem tlai phu ho ti thailo mini meithalin an ka na tia thai asi jing swimilam pariat luka ngiang u peng si khwami pa ngakchia maung changin situ kumruk ma mezin phyo kum somthuk mi le ma wa ong kum kul kum ruk minung pathum na chu ngiang u pan in an kallew a meithal keng phu a hoti thailo mini an kan ha cha a pakhat anun nak aliam te an langtar an sina a chitwe mi pangak chia kum ruk tu chu hliam ma zai man atwar lo chetha zo khan tu phuni ven him nak a herning in an torel na tia ton vo ngai tu pakhat ne chim meithal ka nak in ma wa ong chu a huna anun nak aliam ma mezin phioni meithal hliam atwar an panhi in ngiang mi PC in pia kalpi an si KBC ruanak pe tu Reverend Dr. Khalam Samson thlap yak ding in America chawzani an hal
Kachin Baptist Convention KBC a ruanak pe tu asimi Reverend Dr. Khalam Samson chu SAC chawzani thongthlak mi konga ram cheu khatle America ram nani andau dal mapin a America ram Ministry of Foreign Affairs zungni aranak in thlapyak ding in April ni leiruka thancha anchwa Michina thong ina cha lewmi Reverend Dr. Khalam Samson chu SAC chawzani sulnak a phun pu in kumruk thongthlak ding in April ni seria bia anchei biak hi asi ama chu biaknak leia upatmi upa pakhat asiruang zolong te in biaknak kongle azumnak affect mi asinak le zumnak leia forfil tu upa pakhat asinak ronga atu bantuk in nge thlai in antlai hi asi mapin a ama chu remdei na kong rithai sil haut lo na kong kachin khrifa bunha chu Myanmar ram biak nak dang he tluk ruang te in zau khen ding kong kachin ram razam singkhat leng cha thajang chwale bom chan tu pakhat asina kongjong anlang tar chi chucha SAC chawzani Myanmar ram chunga biaknak lai upa biaknak lai konga namne nak twa mi pol chu ngol ding le mitha lai non nak pau twa ti loading in nol hal nak chathan an chwa hi asi South Korea US le Japan phone in missile defense training antwa VaupiApril heruka South Korea US le Japan chu North Korea ni missile mang in athi python minha lerul nak ati in ram pathum phone in naval missile runven nak training antwa tia thai asi missile runven nak training antwa nang hun hi Korea le Japan ram rikar lak ria asi South Korea Aegis Destroyer Tan Thongsom Sri le Thongruk aritmi Yugogia US ni abom mi missile roknak USS Benfall le Japan Edogoya roknak le Aegis radar al thuam na hi anman mi ansi ram pathum ni hin chulhan Washington iton baruanak an ngei lewa an 20 nak thontar chinding in missile defense le anti submarine training chu tlampling te in to khopang si setia an lung arakling South Korea destroyer captain Kim Ki-yung ni North Korea nuclear le missile mangin ramdang athi python minha laka ram thumphon 20 nak athat ning le thontar nak chanrem tak asi kanral thum that nak langtar nak le rocket missile mangin a rauchar nak kan le hi asi tia achim tu Zanlei kan Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tar ri lai nandi lak chunga kan lom tok lungmali post Facebook like and follow le YouTube subscribe to apyak ding in kan somna